al National Coordinator wa Mosquito Program nashobora ku gavumenti erugumzamu no kuhereza obutimba bw'ensiri buri izooba abakyala abakurize hamwe n'abaana omu marwariro goona. Konka nashobora ngu entebe kanseegi eyokukozesa obukaikuru igana za Dora ya America neyokurebeka ngu buli munyayuganda yatunga akatimba k'ensiri. Ntusima gavumenti okuteekamu omukono na n'abahagizi bayo ba donors okuchera munonga Global Fund na government ya America ebasize kutereza sente z'urukwingana miliyoni gana za Dora kureba ngo obutimba buruho kandi bushike amuntu wa burijo. Nagira ngu obwahati beine obutimba bw'ensiri oburukwingana obukaikuru 26 oburukwija kutandika kugabwa omu district igana 30 ahari ezo igana na 6 omu ihanga. Sente ezo tutungireho obutimba burukwingana miliyoni 26 nobuza kugabwa omu district z'ukwingana igana 30 ahari igana 46. Obutimba bw'ensiri obu nibwijagabwa omu za district ahari omushijo gweyongire munonga Nkateso, Achori, Bunyoro, Busoga hamwe na Lango. Tukatandika kugaba obutimba obu okuruga omwaka nogutandika okukubanza twaza omuri Lango twaragayo twashuma twaza omuri Busoga nomureba twine omushija mwingi omuri Busoga then twashuma hati obutimba bwashumire kugabwa nokutandika esande rukwija omuri Teso omuri Achori then tumareyo districts ezasebei omukugita hacho kugaba obutimba endijo miringo erukubasa kwejunisibwa omukwetangira ensiri n'omushija y'ensiri erimonke miringo eyebyenzarwa neija kozesebwa omukurwanisa oburwaire obo. Woryoko mbibanda noreba omupira no tokwasa kuryansi yakatimba kese konka no basa koseje mihanda ya repairant ya orebe ngoje mbazo wajesiga wajifuhira wareba ngo na ensiri yakuruma dene kintu tubasa kose mihanda yitu ya burijo kugira ngo wari yari emyanya nkejo nujare ibintu biringwa. Catherine Mariteke aliyo muhezi wa program manager ahal malaria control program nagira ngo okwetangira omushija gw'ensiri kishemerire kutebwa hesera ahabwo kuba abantu bengi tibarukosa kurunja obutimba obu kuba kubutunga. Abebembezi nibashabwa okushomesa abantu babutosha omugasho oguri omukosa kurunji obutimba obu. Yes, we have these tools, but it depends on how are you using them. If you go clearly into the details, you'll find that people do not use the nets. We give you a net and you're not using it. So correct sensitization is being done from the beginning, during the distribution, after the distribution. Dr. Kabanda Richard Ol Commissioner on Ministry y'Ebyamagara nagira ngu abantu abarukuzombetanda ku byama kicererezi hamana n'abaruguma heru ombwire bw'itumbi ngabo abarukuba bari omu mabara bari ahakangaratete akokurumibwa ensiri ezirukubarwaza omushwija. Some of you spend a lot of time in bars, in gardens, so mosquitoes can actually find you in some of these places, and by the time you go to sleep you already have already been infected. So would like you to pay more attention to where you stay or where you spend your evening hours. Abahangu ombyamagara nibashaba abanyayuganda okwakira obutimba obo kandi ngu babukozese kurungi obwihangariire gumwe omukurwanisa omushija gw'ensiri. Gasha kwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West.